أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude subhanahu wa ta'ala juulay ɓurnaɗo tagi fon sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygore makko e sahabaɓe makko ɓen fo hara inchallahu hande kadi en fotti no wowiri ɗo noon ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles haray alluwal meɗen suumaye ngal ñande 13 suumaye e hitande wulure e 441 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko hora kon yo Allah jaɓan en ko lutti kon yo Allah hon newnan en so ƴettiti en kadi aɗo muɗum yo Allah taw hara ko en yaafaɓe. hara inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe nawnare nde wiyetende coronavirus en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittu ɗum ɗo e hoore mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. fatiɓɓen yo Allah wattiduɓe ka yanɓe shahid nawnuɓen yo Allah hon dikkimɓe ɓe hawraka e muɗum ɓe yo Allah ɓeydi waɗugol hijabu e maɓɓe. hara inchallahu yewtere men nden no hollirnoɗen noon hanki ko yewteten hande ko du'a mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe fooyi ɓe nawni mo Jibril arno on mocciri ɓe dikki. haray ko on du'a andintinten ɗo julɓe Allah ɓen wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam andiniri en mo noon. haray noon ko hommo fillani en du'a on ko nene meɗen yumma meɗen nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha sonnajo nelaɗo on geɗal Sayyidina Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhuma. oɗo sonnajo ko oɗo pet nelaɗo woni ko resi ko ɓe jombi tawata ko paykum bimana hara ko jiwo luttuɓen fo ɓe nelaɗo resi ɓen haray ko seedaɓe. oɗo kadi o heɓanari nelaɗo ɓiɗɗo. oɗo fewndo nelaɗo fatoto sallallahu alayhi wa sallam hari nene Aisha no jogi duuɓi 18 kono nelaɗo mako no wo ƴette feccere diina moɗan kan fop e juuɗe oɗo. haray oɗo himo tawa e ɓurɓe fillagol ɓen hadiseji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tentini non hara koko wontiri konka ka nder suudu hara goɗɗo wawa andugol ɗum si wona ɓiɗɗo ma sonnajo ma radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. oɗo yeeti en nelaɗo ɓe nawni Allah nuli Jibril ari mocci nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. yon noon on du'a ɗon haray ko on yewteten fi muɗum ɗo ko on no yewtirten ɗi du'awji goɗɗo kadi eto wawaɗi o hunjoɗi kadi an wiitiɗo ko a julɗo sa inni a yahataka karamo ko batini ɓayno moƴƴa ko shirku haray be moccitora ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam moccitoraino kon. ala neɗɗo mo jogaki ayɓe kala jogiiɗo nemahum haray mo mari ayɓe. so yi'i joni goɗɗo no hula yahugol fuuta ka meɗen ko angal andugo sifa ɗum ɗo. sa yi joni goɗɗo himo suuɗo yaha ka makko suuɗo yalta ka makko ko angal imanu billah. siɗa gumɗini Allah subhanahu wa ta'ala a hulata Allah hula bani adama. sa huli Allah hattirde e hulugol mo ko tagi kon ko Allah tagi kon fop hulete. si a hulari Allah ko Allah tagi kon fop a hulay. mi fillito si a heɓi kulol Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓernde ma kala ko Allah tagi kon fop hulete yiwma o yiɗama teddinama. si a hulari mo non kanko Allah hulɓinte ko tagi kon fo har hay fottuɗa ɗo e wofone no wallina e ɗato cele a hulay a susata hay memugol nde fi honno no wodi ko huluɗa hara hina Allah. joni non tentini wano ene wonɓe Occident Europe Amérique yaasiga sa naɓoriɗo katkatwi molanangi hino dande sonnajo hino helti ɓurɗi hino jawdi hino ɓandu hettindi hino jalbende sa yehiɗo yimɓe ɓen harayno moni hiɓe seytini ko honɗum non ɓe andi tayi an kaka maɓɓe ɗon hakkude maɓɓe ɗo woni ko jibinaɗa. yi'a ɗon goreɓe ma hara hande golle maɓɓe wo ko jasugol waɗugol zardenji. an hande otoje ɗe yaaduɗa e muɗum ɗen ɗon ko sifa majji ala e ngal moɗon fo ɓeɗo ɓe seytinay ka ɓe seytinta ɓe seytinay fi honɗum ko heɓuɗa ɗon kon hiɓe falano ko heɓi ɓe kon ɓe falano ka ɗum ɗon.
jon non an kadi ko honno gerrata fiya wawu daɗugol wona ya añamɓe ko ya yanñum hara waɗari fi ɓeygure maɗe nden tun yumma ma tun baba en ma tun ɓennogoy wona tun kono kawtal ngal kadi koyoɓe andu ɓiɗɗo kawtal maɓɓe ngal heɓi koyoɓe andu ɓiɗɗo kawtal maɓɓe ngal no iwri Europe ɓiɗɗo kawtal maɓɓe ngal no iwri Occident no iwri Amérique États-Unis d'Amérique hara hiɓe andi ñande taƴitirɗa to wo ma kala tuma nde nulal ma yetti ton vraiment hara ɓe weltoto ay ɓeɗo ɓe wonta ayɓe ma kono sayi kala ko adduɗa nene mare si nene ƴetti senditi ko ya ngermuɓe andu a heɓi ayɓe si tawi goɗɗo joni masalan Konakiri kam mi andi seeɗa si tawi Allah newnanima waɗi forage waɗi pompe nder ton awɗitani jama o hino ƴogude mo be no nafitorde hiɗa waɗi courant ɗa waɗi toon moteur hiɗa yaltinani mo be miskino mo be no heɓi hay sayi ko ampoule hu gotum neɓay bandi tippirari ka ma kono si tawi pellet ɗum no foppo a soki a windi ka dambugal kurɗon attention chien e méchant ɗon harayna bariru desinan nun ka bafal ko an tigi woni méchant jom fiyonu Allah subhanahu wa ta'ala o yanyanima an a falama ɓittinande jiyaɓe Allah ɓen siga ɓeɗo ka bandi fokkitiri o ka kuru ma woni ko ɓe sappoto mawɓe ɓe makay kala ka goro humma yaari gere humma immortako ɗon kono kala ka goro humma runki yarude pellet ko gere hum tun immorta ɗon hande kadi neɗɗo tampuɗo hino hoyi gacce ha feƴƴiti joni noon si ɗe yawde wona fuuta sifaɗi piiji kala nokku ka yahata hara ƴetta e précaution ji ɗin no wodi duwaw jangete siɗa natude e hoɗo no wodi duwaw jangede siɗa yiɗa yawde e oto no wodi duwaw jange siɗa yaltude ka maɗa no wodi duwaw jangede siɗa nadde ka marché no wodi duwaw jangete siɗa hewtitude ka maɗa ɗiɗo fof ko hijabu ko ɗiɗo wiyete hijabu hara nela sallam no yamiriɗi yo ɗi waɗe hara na ko goɗɗo ƴettata bakawol ma talkuru ma piɓol haɓɓo hayi hunde wawama nafude gollitir ko ɓurna ɗon gollitirno kon ɓe daɗi an kadi sa gollitiri ɗum a daɗay joni noon ɓayni laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fooyi Allah immini Jibril yo aru darugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko o du'a ɗo wonno ko ɓe yoɓinnoma adumi wolde du'a on sa yehi daroygol nawnuɗo ɗum ko sunna noon baraji molanaɗi wodanma taho sa hewti no wodi ka jooɗe ko ya jooɗo innanamo la ba'sa tahurun inchallah en laala alaɓa woni e bakkato si newani kema janganamo as'alullah al aliy al azim rabbal arshil azim an yashfiyaka janganamo waɗo laabi jeɗɗi ɓeni wosi tawi harana wonki makko kin arana bi isnillahi o dikkay joni noon Jibril ɓayari darugol nelaɗo o mocciri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o du'a ɗo lanɗo malaika on mocciri ɗum ɗo patron jama on fop ka hoore leydi o du'a ɗo o wi bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min sharri hasidin idha hasada wa sharri kulli zi aynin haray hadis on himo ka sahihu muslim ko nene Aisha woni ko ittimo e juuɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi fillitomo bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min sharri hasidin idha hasada wa sharri kulli dhi aynin rawahu muslim haray ko du'a on ni haray oɗo siko nyanne siko mbile siko ndure kala ko siko gere kala ko woni kon hara ko ɗum woni ko heɓuma sa muccutiri oɗo bi isnillahi ta'ala Allah ittay musendi e sonja e ko woni kon haray e ɓandu mandu haray ko o du'a ɗo inchallahu en partagey mo joni inchallahu ka lawol kisal ɗo biblien mo ɗon haray kanje ɗiɗi non ɗi yaada mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en timmode moƴƴere haray si tawi muyowo muuyi haray en jango haray si tawi jon jango jaɓi mi toriki subhanahu wa ta'ala on kala yiyoyɗo nde ɗo yewtere o feƴƴini nde goɗɗo wawi nde nafitoroyde yo Allah waɗanmo joddi mum hara ko natal aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah moƴƴin fiyakuji meɗen ɗin hara ko fi duniya wal akhira haray ko honɗum woni ko mi sakkitorta ko darugol si tawi mi waway
hollugol ɗo du'a on inchallahu fi wawete falteɓe ɓen jangugol mo. Nam, alhamdulillah. Haray kanko ni bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min sharri hasidin idha hasada wa sharri kulli zi aynin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.